ibihe byiza. Ahangaha ni kuri Sport Journalism Relax TV, twagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ahangaha turasesengura, ahangaha tubabwira breaking news. Ahangaha ushaka wahita mu rugo rw'imikino, ku mukunzi wose wa sport cyangwa se umukunzi w'imikino, nta handi rwose wakora byinshi wifuza uretse hano kuri Sport Journalism Relax TV, kugira ngo nawe ukomeze uryoherwe kandi natwe tukugezeho ibintu byiza biryoheye amatwi yawe, biryoheye amaso yawe, kandi amakuru amwe y'ingenzi uba wifuza. Ntakiri rero ikintu cy'ingenzi ngusaba kugira ngo dukomeze tubane neza, kuri subscribe. Ahangaha dukomeze twibanire neza mu munyenga w'imikino. Rero byari ku isaha saa 12 mu Mahoro Stadium, ubwo ikipe ya Rayon Sport yakiraga ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni match yari itegerejwe n'abantu benshi, dore ko ariyo match ya mbere Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Mukura Victory Sport atari kuri derby. Rero birumvikana ko ari ikintu cy'ingenzi bari barateguye kandi bakoranye ubushobozi bwinshi cyane. Aka kanya rero tugiye kujya mu busesenguzi bwimbitse. Ahangaha nibwo ugiye kumva icyo bita ubusesenguzi bwa nyabwo. Ngiye kubabwira ku makosa yakozwe n'ikipe ya Rayon Sport ubwo bateguraga uno mukino, bikaba ari byabaye nk'imbarutso y'uko batakaje uyu mukino, kandi wari umukino w'ingenzi kuri bo kugira ngo babashe kuba bakwegukana igikombe cya shampiyona. Rero ndibuze kugaruka ku makosa yakozwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, amakosa yakozwe n'umutoza Robertinho kugira ngo batakaze ino match, kandi yari match y'ingenzi bari bakwiye kuba batsinda kugira ngo bazi ko babona amanota kuri uno mukino rwose, kandi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ndaza guhera ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha bakoze ikosa rikomeye, kuko bisa nkaho ari ikintu bashaka kuba bataratekerejeho, gufata abakinnyi bakabashyira kuri stade Amahoro, ngahita bazana bakwiye kuri Kigali Play Stadium, bari bamenyeye gukina ku matapi, kandi amastade menshi ya hano muri kino gihugu cy'u Rwanda ni amatapi. Ndetse ikibigaragaza nuko match ebyiri bakine muri stade Amahoro, bakina na APR FC, match ebyiri zabahuje ntabwo babashe kuba batsinda, kandi wabonaga ko ikibuga cyabaga cyabatonze, ukabona ko byaga ari ibintu bibagoye kuba batsinda, bakabona amanota 3. Rero guhita ufata abakinnyi uri muri kuruse ya shampiyona ukabazana kuri stade Amahoro ntabwo ari ibintu byari kubagwa neza, kuko babonaga ko abakinnyi ba Rayon Sport ikibuga cyari cyabatonze. Kandi nanone ugarutse kuri adversary wabo Mukura Victory Sport, we ibingibi ni ibintu amenyereye. Stade Amahoro ni ikibuga kigari, kandi na stade ya Mukura naho ni ikibuga kigari cyujuje ibyangombwa. Ibisobanuye ko byashobokaga neza rwose ko ikipe ya Mukura iri gutsinda Rayon Sport, kuko yo imenye gukina ku kibuga kigari nk'iki ngiki cya stade Amahoro, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yari imenye gukina ku kibuga gitoya nka Kigali Play Stadium, akabuga kaba kegeranye, kandi ubona ko match nyinshi zabo ariho bazikina, kuko n'ubundi amakipe menshi n'ayi Kigali akinira kuri Kigali Play Stadium, akaba ari agastade rwose kegeranye gatoya cyane. Rero ibi ngibi nabwo ni kimwe mu bintu bya fixe iyi kipe ya Rayon Sport. Ikindi kintu cya kabiri ndaza kugarukaho, akenshi iyo twakundaga kumva ko match ya Rayon Sport igiye kuba, abayobozi benshi bahagurutse, twumvaga bategura hanze y'ikibuga ariko n'imbere mu kibuga bagategura. Ariko kuri ino nshuro siko byaje kugenda, ahubwo twaje kubona ikipe ya Rayon Sport itegura hanze y'ikibuga kurusha gutegura mu kibuga, aho akenshi abayobozi bajyaga mu itangazamakuru bakavuga uko biteguye kwakira, uko stade Amahoro bayibonye, amafaranga bazinjiza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ukabona ko ku kijyanye na tapi nta myitozo ikakaye ikipe ya Rayon Sport yakoze yitegura umukino wa Mukura, kandi ni Mukura ikipe ikomeye. Ni Mukura yatsinze Rayon Sport ihuye ibitego 2-1, ni Mukura yatsinze APR FC ihuye. Bisobanuye ko Mukura atari ikipe y'agafuka imvugo rimwe, ku buryo bari kuyitegura boroheje cyangwa se batakapanitse cyangwa se ngo bakanire uyu mukino. Wari umukino wo gukanirwa nk'indi yose, kuko ni umukino bagomba gukina nk'aho ari finali. Akenshi na kenshi turabizi ikipe iri imbere muri shampiyona match yose bigomba kuyikina nk'aho ari finali, kugira ngo ikipe iri inyuma itaba yayisatira cyangwa se ngo iyijye isata burenge. Kandi APR FC iri inyuma ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ifite umukino n'ikipe ya Vision FC, kasi ikipe ikomeye twavuga ko watuma guhagarika ikipe ya APR FC. Ibisobanuye ko rero uyu mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport wari umukino w'ingenzi wo kuba bafatirana, kugira ngo
bakomeza gushyiramo ikinyuranyo cy'amanota 4 none ubu ngubu APR FC itsinze Viziyo ku munsi w'ejo haza kuba hasigaramo inota rimwe. Rero iyo ni ikosa rya kabiri babwiye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwakoze kugira ngo bube bwageraho butakaza umukino nk'uyu kandi wari umukino w'ingenzi. Ikosa rya gatatu ku buyobozi bwa Rayon Sports barikoze ku mbuga nkoranyambaga zabo, niba twagita ikosa, niba twagita nko guhangana ariko kudafite aho gushingiye, niba twabyita iki ntabwo tubizi neza, kuko baje kuba batangaza imibare byari kuri no munsi kwa gatandatu ku isaha za mu gitondo, batangaza ko Stade Amahoro yiburamo abantu 7,000 gusa kugira ngo yuzure. Kandi ibyo batangaje ubwo match yatangiraga twaje kubona ko ari ukuri, nubwo harandi makuru avuga ko abafana ba APR FC bagiye bagura amatike ariko ntibabashe kuba baza muri stade. Gusa icyo ngarukaho ndizera ko umuntu wese uguze itike aba afite ubushake bwo kuba yaza kureba umukino kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Rero no mukino abantu baje kuba babeshya kuko ubwo stade yatangiraga umukino watangiraga abafana kaza muri stade byase byigaragaza neza rwose ko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwaje kuba bwabeshya abafana. Ariko stade ijya 45,000 sugukabya sugusebya kipe ya Rayon Sports cyangwa se sukubakabiriza, ariko ndakubwiza ukuri ko ibihumbi byari birimo ntabwo birenga ibihumbi 15 kuko ahantu hari huzuye, hari mu myanya ya VIP na executive box, mu gihe hejuru hamwe abantu ba makeya babonaga ko harimo abafana bakeya cyane. Mu mfashiro tuve kuri urwo ruhande rw'ubuyobozi tujye mu kibuga ku ruhande rw'umutoza Robertinho. Mbabwire ko hamwe mu makosa yagiye akora kandi akaba yatumye no mutoza Robertinho atakaza no match. Ndaza kubanza njye muri 11 babanjemo kuri no mukino mere kuwitwa Muhire Keve na Ombolenga Fitina nibo bakinnyi babiri bigiye zibuze kugarukaho mu makosa y'umutoza Robertinho yakoze kugira ngo batakaze no match. Uyu nguyu Ombolenga Fitina ni umukinnyi wakinnye match ebyiri z'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, match bakinnye na Nigeria ndetse na match bakinnye na Lesotho, kandi match zose yakinnye banje makina iminota yose y'umukino. Bisobanuye ko ntago yabura ikibazo cy'umunaniro. Twibukiranye ko yakinnye izi match zose kandi harashize igihe ari mu mvune, byari bivuze ko uyu mukinnyi yarafite kuba yaruhutswa, dore ko bo bakina ku mwanya umwe. Uyu musore wavuye mu ikipe ya Kiyovu Sport izina rye ryacitse, ariko Serumogo Omar mu mbabare gata kuba nari nibagize izina gusa bamwita Serumogo Omar, bo bakina ku mwanya umwe. Tubona ko bari ku rwego rwenda kungana, nta ntera ndende irimo, kandi Ombolenga nawe imyaka yimaze gukura, agari wa mukinyi wo kuba yakina imikino myinshi cyane kandi yikurikiranye. Rero umutoza Rayon Sports twakwibaza ngo kubera iki atarafite ko yasimbuza uyu mukinyi agashyiramo Serumogo Omar, ko nawe yari umukinyi mwiza kandi Ombolenga akaba atamurusha kuri rwa rwego tuvuga ko umukinnyi arusha undi, bimwe biba bikabije byo gutuma utamusimbuza. Uyu nguyu rero Ombolenga yarafite kuba yahabwa umwanya akaruhuka kugira ngo azagwe kuri match z'ubutaha ameze neza, ari fit, ameze neza 100%, dore ko ari umukinnyi umaze gukura. Twese tuzi n'ibibazo yari yaravuyemo, ibibazo bitamwemeraga kuba yari kongera gukina neza nk'uko byari bisanzwe mbere yuko agira biriya bibazo. Nyuma yikosa ryo gushyiramo Ombolenga Fitina ndaza nawe witwa kapiteni Muhire Keve wagize match mbi cyane, dore ko ari na match n'ahantu yaje kuba yatanga igitego, gusa umurutayizamu wa Mukura ntiyabyitwaramo neza cyane. Cyagikwiye kuba cyari kuba igitego cya kabiri kipe ya Mukura Victory Sport. Ni match ndakurangira ni match rero uyu munsi Muhire Keve runini hagize match nziza, dore ko n'abafana muri stade batangiye kumuvugiriza za bu kandi ariwe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports. Ese kubera iki